ner malaken yam ka nas diala kontin bar wani lingwaseme ka nur online tv channel biya kamal anda mandu no shan kos nyam la non rasni an wala shan ya ndanga wi bakel ka payro won kine dangraw ide jen dangraw wi bakel ban la hartin kontin rodien ka liang ban ke ling ken yam kan kono nyam mi jiram jidit ka nur online tv channel mikan subscribe goro jano jender subscribe der channel der support der sharba der jato pin bagwasama ko mishe teke mishe bare chida shamara shube keji kapet bana report me bana jalling ka do badana chibin keje tikon ke report ni ti shop ko ngwan te bana ling man yama bana writing bana write check kwi look Dr. Riek Machar nika shenge dane cha passport keje you know chika nyoko nyurtin bana information nan cha tre lok bana jeling rewde bana right check kwi ok te cha kwal ka cha lo jok ka dorshal ke ye ka central equatoria diodien bana right check kwi ledwel wal mishan ke eastern equatoria ne kon na ka bana jeling kel finally bana right check lok mi cha to be humanitarian cha kula community content ka IDP camp ka thousand of families in content ke juba ka refugee camp down today which key IDP bana all this information bana kelin ka report me kan konon yam shermanan gorno don digina lat gorno jin we shall not be support talk na lere me ka rach Dr. Riek Machar ngai kon diala no South Sudan first by president Dr. Machar tere tijen kate gwalok jen chanyo ko manange je gwalok jermen dan ngai kone gwaza danan right natin ke kwilok jen kan ne dang barotin kone cha yen kel ka jawon shalat gwasa me relok wa chine melatke chil right na knitin kontilanen no kone lanin te cha nen kai kedien cha lat na ke witness ke testimony ko ne chalat ci janda dana latke re which ka juba ka freedom all gwaz dana lo ka dak ma chatin men kuna focus tin ke men latke re lok dak ma char men chal ke digital evidence ke digital forensic evidence te ko te cha present jen wood South Africa e dana ci report cheno men to gene digital forensic expert ran South Africa wa share report che ga submit ka code ki gwalok che ga top ka report ko ni che submit yala do ne na chinetin kontin la judge ke ne ko ne look chikan ne kontin la prosecution team ke ne kontin gwan ka Dr. Machar chikan e jogo no kan file ke document ko ni che submit wa kan kar yale ka gwa kan ka gwir wa gorkano de ke reorganize nyok ko ken katish cha gwa cha number ken cha ka gwa lo be je lon ko dong de na de ketich ka do bdana dong len ngaru din ke en kan war ganen content cha gwi ke chikan ka present wa te ke missing page number ala number ko na share inga ke wa tan inteleka cha ko le jogo no gor je no biya ga nyok biya ko aren ke biya je nyok mu kwa ye print nyok biya de ko nyok non e ba ko kam defense lawyer written kone chunkel ke Dr. Riek Machar wa difficult lon ko don ba tin kontin cha gware da ba ka gor ko kan peyni tika gole ke tika daglane shikan chungwa skill shala de ruone na ci jillo kan ne tin kontin la different lawyer wa cha bom ka ken wo biken man cha gore war ganata to biken gujagwa ako ngwane cha ka disorganize ka kuje mo wa cha confusion cha create and gwada monoshineri kona lat ka look chicken prosecutor team kan jogo no loje jok we are le evident te ka kwa ka renya gwa ki re la ke ka do mi mo biya ka gwir ke je na mo mi cha ga jogo no ya god je no biya ka re ka biya ku le nyoko dun jok no and prosecution team wa chika dire nji kan lat chika apologize kan te kon lat ka look chika la no do badanen chi peni chika gwal ka je ke shin ngwana chikan to gwa kel ka je e ke ne o cha ka kapne te ngwan jaga gwi ne tong wandong la kap ke ba pej ba la gwara dien ba pej ba nyo la gwara dien jene jen do bdana chi ngwana chi ke te disorder ki chicken te ke gwir gwada dana chare le ke je ki de ga jal ke je
chikala no biken mo biken orialika no ka do dan chikala ke je kos gor ka no biken ta dan en gor ke je ne kon lat ke look be we ke je ki ba ka gwere according to page number one report da dian gwasme again the same report la different lawyer Dr. Machar ke ne kon kwa Dr. Machar kwa je gang re lok take a question which can res gwasme ke tinti ka nati ke whether dana would disagreement to come the Canadian County prosecution team and take a teacher watch to bandling gwasme ram kelke different lawyer shela do ne reported an a shari aleka ka chang wal bakkel ka pay wadak ron kin dangro jan dangro de dich no chicken lat ka duobe dana che to ka ja chi minister of justice kana shi ka warga chicken jek ka chang jan dangro bakkel ka pay badak ron kin dangro jan dangro de dich but gwaz me te de chatich no ka kwi warga ka me cha gor ni ka jen pay bon wane dan a certificate mo wa te me cha dorede ano cha code charge form already wati organa cha tanya cha code charge form no mo china kul teje no ke organa tede wa tanyo ka kor ke mi cha code charge ya leka ka mi cha code charge form lo che to ka charge to te organ de lo tanyo ano ka to chicken te chicken kan ke jo mi chicken lat gwas me jene kan organa ko na cha tan ki certificate ni tan ke after a cha court charge talk chicken mo chicken question can it continue different lawyer Dr. Machar can different lawyer ke joran kan lat they are questioning ana warga dana cha tan ki certificate dana cha tan kwaje tan ka kor ka cha court charge talk lo code active ke ne ngu chicken te mi chicken lat gwas men go ne te ga document mi cha gor ke chang ka kel ka pai bang ron kin dang ro jan dang ro de dich no can take a Guardian case certificate Dodian Mechanyo mi cha time ka South Africa Department ka international relationship ka September 5 la September 5 chang de pai bang wan no anyo ka ne chi South Sudan embassy ka Pretoria chicken warga pa chicken nyom ko tan bo ka September 5 September 5 no dangro anyo gwad me South Sudan Minister of Foreign Affairs authenticated letter Dodian Mecha gor ka chang welkel ka pai bang wan bone no chine konde la different lawyer chike na kula la do ne rol dan lat kene ne ngu mi ba warga ne kwa la ta cha ko ta je form ne no so na mo jenda ku kana question chike la do ne boni chike te ka authentication of this later can take te ngwane te tel ka kan warga ne ko ne cha gor no ka South African embassy entre wiki juba Jordan kalat gwasme digital forensics che report che jenung ke jenta dan chwan chi bin ge batine nanu ne mi wargani kwa ga tain ka kor kami cha look cha de to we mean that there's something there mi gwi ken no dong che jen so jen ku galan te jen ne wargani ti tain ka kor kami cha kor cha je form so gor ken no ba ka mo ke riet ke bala da no to ogedi na me kel mi ne ka Neden kontin going ka gwasme kuma spele aigo tindikel ka Dr. Machar ano gwade dane chala ro chinere chub kudang ro jendang di baro shikli wala de ni SSPDF ka chwa General David Majudak cha jane kre kormo kala kenno ba take military equipment ke kwak de ni shet kamet torbiyel kono widien te kamet de chala do cha yar ke cha nang tito kene kon going ken Dr. Machar ga je ken ne ga dang baro tin kontin rate gen kujo mo chicken court case me chicken nyom use kana jok lo gor jeno bane de control prosecution team biko kula respond ke tinin kona ya teach and it control different lawyer ana me woni am bu kona link gwasen be no wana ka report de yen gwasen me chala do ne cha ok ti chuko jendang die wi de jok cha nyom lo ke jiken ka dor shal ke torit ke chala ke ye river gwasen me report shalat authorities Canadian content take a long take a power ke ye River County kan chi go to jendang di ju dok chicken nyom lu ken ka jok chicken kam ne ken ke jiken e kon nan ko ke ken official din content win mi chikala do ne kan ok ti ko ya kwal gwa mi mo shina tike take rolten ka Central Equatoria cha la no cha di ni anang rai wujin gwa mo ki chi government chika we chicken ok to chicken ko lu ken din kon chicken nan ka do dan ti rai ke je cha la do chicken ok chicken ka lo jok
chikalaro ka kwijamo chikume chalan mugwa chalat ko chok chakalo jiken atel kor no ko me chi gwe chi kan ra kan tin kon chong nang ani chak to chai no go biken kanang so ngai kon diala no yang ajala yang ka so Sudan ajen jak fam ko bi ke tekele because ok ngai kon ok no midit cham kring de sha ka jen kona ka jamo so te ke tingwan jen te mi nyot kana bane ka so Sudan de ko laro no most of Sudanese tribe taken ko kan dial ajen mi jak so Sudan ko bela unique bo wi dial ko ken ko ne dial kutek dien ko revolt around cows ki cattle and me da la jen report da di link chak to chak tu lor tel kor ka joda na chalat wana ka information da dien gwas mi mo me shara millat miladul wal chaja nektin dorshal ki kotos ngode ikotos jen dorshal kam equatoria ba chala do ne sha elzi worker sha janak ki lat dul wal ki lat polo point ajen wa cha ambush ki Kotos County ashure shwale locatel luka ka report an chalat ajen lada ka primary health care unit no ka re community ka madan tetin ka remote area ajen wa jen dio je udun wucin we dore jen lat ko lo dore madan tetin wa take anon gunman kenere kolana nag lora bank te changech wa chicken garmi kan chu nak gwa Michel ke Kampala kona wije dan tegitin ka South Sudan local authority sikala do ne la ri ko to ka ta di pm la 5 pm chala do ne de kontin naka udomo let polo panyamo de wajeno tie kan ka gwa dan shinkanten ngoda walat ki investigation but mela problem jene dier kana rewi ka South Sudan wa telemal right now kudi kan de ne wa kan de kono kwana target ami gana goro nekani ke just ay ku jeno donga jillat milat na by target ba jena anyok community ngadi the conflict bo ko more division bo ko jeno bo ki more conflict chirke kan potential ke no revenge killing tetin a lot of things to lat ko we ka South Sudan katete kwa ga blem ka kuma South Sudan ko ken chigan goro de mal derben mero diena jo gwasan bo rami mo mala helze worker mala let polo point mategna na wajen she gap che create bo ko shalet mala let polo point cha janak so ngai kon South Sudan tele mal muditin ku jamo be jamat ke jalia ten ten shang rewi ke South Sudan channel for me channel jeling rewi ki juba gwan mi chala no shanetin kontin gorka lok chaga lok ji humanitarian organization wa take emergency assistant mi chigene to kane risho ke kina dangro ne to kane de kon chuch ka displacement camp la IDP camp rewi ki juba kana wa chaga lok kwakton wan chaga lok nubel chaga lok ngwar chaga lok toker chaga lok kade chaga nyok lok bo kezet ka chaga lok bo ka piu ti chaga ka containery ka chaga lok tabu ni ba kan ba chaga lok boni ka tungwan ko ken chit ka dong te nyang wal tigatin ala focus den gane de content la ji humanitarian loga dan tup kana wa moy kane den content la rueni ane de content luet ka gat no kana gat in content ka run die je weapon kane de kon blokan kelong dundo chajo ko la ruene ne wa loga mo shi na ko loga mo mutup ko ma de mal to gane time ko mela na loga ni shang dong ba chu celebrate ke ba you nok wa gwa da dan en chi kwa ka to chi tu bna bi ga nyoke mi biga do nyoko mo gor ken ki bi bod ba nyoko ben cha ko wene ne me mi shale short term la tuka ka gwato den gwada mo wa gor ko long term plan kon mo betitin ka cha ba mal ngoke cha ba mal to ko ba dor ba lok ba ja tup ka ba to gorun bana nyoko mi liu ka ki bi bod betitin wana mo gor jeno de ja kapchong ne tin wan ka IDP camp gor ken lok gor ken lok families ne din continental dor mi jigrane ko thana chicken re kem ka ke unno kene condition amanda na jang na wo banati ka kem dien ente gatin tementin ka woni dong ne ti dit aniran te ka IDP kem reason namo wo chi kirm yadi cha wiche dak cha goro te mal me de bere wi ke South Sudan so tineri wan you choose no big take kem gwadra na shuina ka je ajen tam me bibena gwadla niala dem ko tam nial beben gwasen be no la bod la dit long ka gwadra ni chinyal checho no la condition la beje ko la kon la tele bu kon betel bu gad bu ka shuch michi kon ke tel ngai kon madan la to
kwen meteleje ngai kon mna la to kwen mi tel la jot mala kan be la jin mi de kwen ci juye ci de malka ban mitele kwen marong there's no enough food to me chami and then be juye mo but ten wana mo ko ngai kon diale kwen jen ku point ko le chungo mi ci kwen je tel be bot beben bodan gwada mo bot be juye be jenong be jotan konen cha dwan pin won ta dan dong gwa point du ke je bu rudin nyoko mi je karodien bu ponya gwada mo be nyoko mi nywane ci de ma da ngai kon no point chung ne je ka kwen no kene piu so ko kijamo ran go kwen ko be survive Canadian kon tu ko kwen gwasa me Canadian kontin la Israel la Israeli ambassador a jara madana ci kwen ci to gwada mo ke ci ben ci kan food distribution yigana to ka DP camp ko dai ne rete de kan ta kamet ngai kon di ala no gwalon no de ne kontin ka DP camp de ka mo kamet ko kan tele kalat la kula ali generation creation ba shi na la kon dana tupke a jen mi gor ke je long gwat men o de ne di al de ka char ka tarande mal dar ben ke jere wi ke South Sudan take a report mi chalat gwas me within a jen ambassador ke Israeli ambassador amon kela do ne shine goro de ne South Sudanese de ne kan ne chanka IDP camp akane we hope that ke jen gwada beben ba camp ne ba ka ga bine dial bu were which binare no ledeka ko kana camp ne dial ya lepti lep ko kwi ko dan to de wi ka South Sudan akane mo malu ben tarami mo me bete ka camp cha bu no ba IDP camp de tin no kuna le chui ko zen IDP camp shi gwari yanka refugee camp she gwar yanka refugee camp gwad mi lokana naten a gwad shi kenejan gore general andere barar der order letika but mu wuj mi take in security take karik tungwana to tan chere ma to on tama wa chi chong ko der andere barar ka biye de bat ngwana der tere gwad mo amen mi che mal cheben ko mal beben wad dan en we kir we de goro no be mal bejino but ko kir ko le benefit ka suffering of South Sudanese ajen mi che goro de malderben so ko kujamo chenere kontela Israeli ke Israeli ambassador dan che bare ka jubba min che lok chito chenere chop ke kin dangro che ko lok it's not enough de larno cause ngwana long but it's enough for those 2000 people they connect kan lok nere kono gor ka kwan ka tel me gwa mi cham kene especially men tin rueni maintain kontin ci dapore ditin te ka garden with kan gar tiene tin kon la te ka men chal ke enoy ke la pun ke la mala daga ka tel kwan so ne ti gor kan kwan ka korti dit ter ka mo anetin kontin mut ka kwa cha ko la do ne na men yam ande la da kirmi yadit ko de mal dere ben kir dere dakam cha dere jalun de ka nyur gwa skel ko de mala mo de jalat ban mi cikir mi yadi chebu goro bina bika ben bina nyur gwa skela ba malam ba jalat watel mal mu bere wi ka South Sudan mal be ben gwa Sudan en cikir chere recognize no choje chui ka na tetet kada dio je cikon dial medan shalat ka Africa Union sam cikon ling ya kir jogo no none mal kem no korchong lun dakra ma char face by president ngai kon me cikir lat cikir che blok no be order dan cha top ki tai cha ti ki jeno jang South Sudan ko betega mal che je blok yala do ne dagma char loinde tere tetkede loinde teka court ka cha jogo no gorgo mi chalan conditional release eno ring ma chara luin keje lora bang ko bi mal beben shi ko da mo mo logetino bi mal bi non chikiri che na mo che jelo in state che aten waga aten je bilan mi chiro da lot eno ne re counter right kene dangaro karodien eno akwar South Africa kene ji Nigeria karwa jeno wede dakma cha de jelu jene kana da 13 members tell me can lot so jene na mo cha dakma cha de luin ka queen ne dangaro karodien chikala no men gwani jeno ba queen kwar ba jela but queen kwar without dakma cha election without dakma cha we no belet ke belet kene de ti to kulu chuite te karof ji kamde kene de kon la voters ni kene kon bu kwai ba queen kwar ba de kula la didi ka ngone dial ngode karof ji kam so right now the reality ngode tell me shoden en la but kir gurga jeno ka jan 2026 at continent bedil ben penwi kwam ko bi mal beben ko tele queen kwar mi de lat mi de mal dare jeno katne dial te karof ji kam tele queen kwar mi de lat mitra madan ala main political leader tere wiketijen mala be gwas dan tine dial te brar bina broj but mi lokir mi yadi what do you think will happen so betu no koro so ne me bala jeri podana gora de nyoka yekel
gor yeno yen bianwani ko kien ene bana nyoje ka another report ka important information ko na bere biatemal